Lagi musim odading nih. Buka FB isinya odading. Sampai-sampai buka SMS ke isinya odading. Penasaran gua. Cari bentar. Gua cek berangkas dulu. Nah, udah 20.000 nih. Gas dah OTW. Udah jadi nih. Iberin lah, mumpung masih viral, pasti rame nih yang beli nih. Saya ada yang kurang nih. Oh iya, tas gua ambil dulu dah, tas gua. Pasti laku dah nih. Lagi viral gini nih dagang nih. Odading. Buset dah, ini kampung sepi amat ya. Di kampung apa kuburan sih? Buset dah. Bang Ridwan. Bang, woi. Ya, gua nyari tukang odading malah ketemu tukang somai. Kemana sih lu bang? Sendirian baik panas-panas ntar diculik aja lu. Bujuk dah yang ada tukang culiknya yang gua culik. Wah iya ya, kan abang bos culiknya ya. Suwe lo, gua lagi muter-muter cari tukang odading, kagak ketemu. Lalu lagi nyari odading muter-muter. Emang odading apaan sih? Bujuk dah nih bocah kagak punya TV kali ya di rumah ya? Lah TV mah ada bang di rumah, cuma gua pencet-pencet kagak nyala, rusak kali itu ya. Bodo amat dah, mau cari tukang odading lagi. Ya udah Ki sono. Ada aja bocah siang-siang nyari puding. Pusing gua. Bodo amat. Nah, ada tukang jualan loh. Tukang odading bukan ya? Pak jualan odading, Pak? Punya mata lo lihat. Oh iya, bakso. Santai aja dong, Bang. Gue balikin nih gerobak nih. Wah, sialan nih bocah. Wow. Aduh, keren nih, Bang. Odading. Buset, di kampung sepi banget ya. Ini perasaan kampung mana orangnya nih ya? Si Boim tuh. Bawa apaan tuh ya? Im. Ya, bocah itu lagi aja dah. Boros dah ini dagangan gua. Bawa apaan lu, Im? Bawa batu. Gua tahu lagi jualan nih. Nanya lagi. Emang lu mau beli manggil-manggil gua? Emang lu jualan apaan itu? Lah ini gua dagang odading nih yang lagi viral nih. Oh ini yang dicariin Bang Ridwan tadi. Ah masa bang? Lah kemana tuh bocah? Kali aja dagangan gua diborong sama dia. Lah kagak tahu, tadi gue lihat ke kampung sebelah sono dia. Gue ketemunya aja di sana. Ngomong-ngomong boleh kali gue cobain dulu. Tadi emang lu punya duit? Ya elah takut banget lu. Nih Mamet nih. Ya kali. Kan biasanya lu kagak double duit mulu lu. Udah nih lu ambil dah. Nah gitu dong. Waduh, gua kan kagak punya duit ya. Gimana nih? Aku kerjain aja dah. Buset, lu nyobain apa lapar lu? Gue apaan ini kagak enak begini, keras. Tuh kan mulai dah lu. Udah habis 5 biji baru bilang kagak enak. Kagak punya duit kan lu? Hei, ngutang dulu ya Im. Gue belum gesek. Ya udah sana lu gesek di ketek kebo. Suel lu bang.
Saya banget tuh tukang bakso. Oh dading. Oh dading. Nah, Boim noh. Nah ini nih, pucuk dicinta ulang pun tiba. Sikat. Weh, Im. Jualan apaan, Im? Ini bang, oh dading bang, yang lagi viral ini. Nah, ini dia nih yang gue cari dari tadi. Gue beli dah. Yaudah, duduk situ. Berapaan, Im, satu? Ceban atuh. Ujuk dah, Im. Mahal amat. Tambahin goceng dapat nasi padang atuh, Im. Jadi beli kagak nih? Lah jadi, Im. Bentar, gua ambil dulu duitnya. Perasaan tadi ada duit dah. Mana ya? Yang begini nih, kayak Bang Mehmet, CLBK. Apaan CLBK, Im? Teboga duit kegayaan. Anggus ah, orang cabut heula, dagang deui. Wih, ada orang buang duit ini. Pas banget ini buat bayar kuenya Boim yang tadi gua makan. Tapi ada orang kan nih ya? Ntar ada yang lihat lagi. Gua ambil lah. Gua mandi dulu ah. Habis itu gua ke rumah Boim udah bayar utang. Buset dah, capek badan nih gue nih. Untung ada Pak Haji tadi yang borong beli. Tinggal 2 nih, gue makan aja dah. Aduh. Buka WA dulu ah. Pusing dari pagi, usaha kagak ada yang bener pisan. Ya, bocah itu lagi aja dah, pusing dah gua. Lagi nyantai, Em? Kagak, lagi berenang. Lu emang kagak lihat gua lagi ngapain ini? Wes, nyantai coy, nggak usah ngegas. Im, odading lo masih ada? Udah habis tadi, udah dibeli sama Pak Haji tadi. Ya, kok kirain masih ada. Gue mau beli, Im. Wah, ada duit lo. Iya, tadi uang jajan adek gue ngeletak, gue ambil aja. Wah, pelanggaran betul nih bocah nih, bener-bener. Nah, ini bocah nih, yang makan kue gua kagak bayar lagi. Wih, slow, kayak lu nggak tahu gua aja. Nih, gua bayar, tuh. Nah, gini nih, bayar nih kayak Bang Mehmet nih. Slow aja, sama gua mah semua beres. Set asem amat ya? Bentar-bentar, Im. Itu duit kelihatannya kayak punya gua dah. Ah, masa sih, Bang? Iya nih, punya gua nih. No, ada nama guanya. Wah, jangan ngaku-ngaku lu, Bang. Duit mah di mana-mana sama. Wah, bisa begitu, Bang? Emang duit dari mana tuh, Bang? Nah, sebenarnya mah boleh nemu tadi di kampung sebelah tadi siang. Lah iya, berarti ini duit gua ini tadi. Gua Bang, gua nemu tadi siang. Duit gua. Berisik lu pada dari pagi ribut mulu berdua. Pusing gua, nih gua tidur dah. Duit gua. Duit gua.